Apa day, talo golf si Alexandro Sablan. Di kanta Parehu Nigap Di kanta ko ni fanaan di Parehu Nigap Yan På'gu. Istilah kanta mau huzong lauzi. Pada todo iman agweza. Dan baki ezi I para ufan adis patta. Dan considerare for ufan agweza tatti. Terus kita guna na manera tahu todo tatti. Tahu si Alexandro Sablan. Toto sa ipanzo Biba Dåndan kakantasti na Dåndan Mariånas. Di Parehu Nigap Yan På'gu Sa nigap På'gu gatotongmu Di Parehu Nigap Yan På'gu Sa nigap På'gu gatotongmu Afa På'gu na mungaw Kumatulay ka itempo Nanizang dinistasen mungaw Por favor sangan isu Mengana hutuhui lagu Takmu sesedi lahu tai geno Dari zanggien isasen mengau Por favor langu sangan isu Sedih lahu tai genau Dani zanggien istasen mengau Por favor langu sangan izu Ngana hutuhui lagu Takmu sesedih lahu tai genau Obahanahun wifizu sangan izu Mengana hutuhui lagu Takmu sesedi lahu tai benau Dani zanggien istasen mengau Por favor langu sangan izu Mengana hutuhui lagu Takmu sesedi lahu tai benau Nani zanggien istasen mengau Por favor langu sangan izu Mengana hutuhui lagu Takmu sesedi lahu tai benau Mengana hutuhui lagu Takmu sesedi lahu tai benau Mengana hutuhui lagu
sesedi na hutay gwenaw. Huh? Light? Okay. Imagine my surfing up here. Tren, baginin mo dos na very handsome gentlemen from Guam. No, I know that they're not single, but they were on Saipan, they're single. Okay? And they're looking for someone to mingle. Are you interested to mingle? How old are you? They're like 57 years old, but running around like 32. Yeah. Definitely they don't need Viagra. Can go on by itself. All you do is just pomade and it's alive. I will train.